Құрметті алдыңызға терең урматтоо менен ушул демилгенин башында турган идеянын автору Аюсап деп биз көз ынтымагында шайлоо алган алгачкы секундалар кетти. Секундантуу судья информатор көз түп бергесинин жетекчиси Алмабек Эмин даяр, биз даяр, алыс даяр. Бүгүнкү оюнда көз талкуунда 2 тайгаганга бөлүнгөн. Өйдөгү тайгаганда Кыргыз Республикасынын Көкмөр Федерациясынын улуу даражасында калыш Бакаята наамдын ээси болуп турган Мурат экен болдурса өйдөгү тайгаганыбызда баш көз болуп аткан керек болот. Ушул оюн бүткөндөн кийин ачылыш акемин жасайбыз Кудай буйрса. Куран жүрүп дуа кылып баталы кабыл болсун деп Кудай буйрса ушул оюндун соңунда жакшыракай ушул жерде ачылышына даяр болуңуздар. Урматтуу демөчүлөр, кынаман кылынган кыржак курамыңыздар алдында элдин федерациясы келип отурат. Артымак федерацияда далай мына бөлүнүп калгандардын депутаттарына турган бөлүнүн алгачкы парламенттери Азамат Токтогуловго өнүгүү салыштырып өткөрүп аткан бул көз алдында чыккан чоңолмас жуматылар алыш келиш кыйматка ортоктош болуш деген Кыргыздын бул көтөрүлгөн жигиттин мактылыгын бул көтөрүлгөн эл азаматтардын бири Ажылуу Токоновго өзүнүн Мейин каласында Этномаданиятты атөөнүн ишчилиги болгондо өзү калыштырып Тузамыр командасының ендіген уақытта пайдаланып жетелі екі күндері құрылты бойын оққанда Тузамыр командасының Асырулы Чөңгіз 78-ді шаққанаты Бекміз Алтынбай Шаму 76 Алтынбай Шаму 76-ді шаққанаты Соңгүрі Абылбек Абасов 77-ді шаққанаты Тору Абылбек Абусман 79-ді шаққанаты Алко Бекбаланов Жумасан 79-ді шаққанаты Байтору Бектуран Турбай шаққанаты Асыле Койчикен Мұхаммед Мұхаммедке 77-ді бұл Мұхаммад Қолын елді ойын қаласына Койчикен Мұхаммедке тұрған аласы Уағында мүлкі қазақтардың жүргені болған мұз келіп отырып, тоғызыншы Бектура Саван, Көктерек, Тоқорай, Мазал, Шапқанаты Ракета, Берік болған, Сатылек, Шапқанаты Күрін, Абылғазиев, Түппар, Шапқанаты Қарайлы. Бұлғаны команданы жетекшілері сол деп алабылер, Масан Көлікті Бенжеев Шабдар. Қошқор, бұл келді толық нағыз командасы, құраған командасы, құтты командасы, қайғыдағы ойын баласында қапылетті үшілі отыр. Ал әне, Қазақстанды оны теңді толықтар ақылына сақтан, 69-шы жылды яйламай. Ерғайлақтарында мен атысынан түшпе келе жатқан 69-шы жылғы тастан ақылы қайынан капитаны. Думанай Урмат, Жапаров Дастан, Түркиясы Руслан, Жолдашев, Нұрғанбек, Ақылов Жәнібек, Тоқтамаев Қойылбаев, Бүйшөлбиев Болотбек, Қалиев Исхақ, Абасов Мұрғабек, Жанабек.
çıkmasan Zulfan'ın komandası mutlu oyuncuların ortasına oynanmasında ortada bundan çıkışlarının görüşü Kastamonu Tahsil'e Tahsil'e oyun tutacaklarında Kaskası Doğum Mangaylı Dastan Başkanı Kurumlu'dan sunumlarında yapıldı Zorluktan Tahsil'e yapıldı. Yılından bölümleri var. 15 minutten 2 kayın. Finallık bekleşi 15 minutte 3 kayın. Tuzağın zamanına sankinesinin dağına batı 10 dakikada savunmasında Zoratan hazır 10 yanına girişkerek Kastamonu Kılıçdaroğlu Cardan girişkerek Koçkorların Kurama Komandası Karaman'ın mutluları Korkoçlarımızda özünün funksiyalarını yaklaştılar olup Huzurlu'da olmayı seçimde bölümleri Yılanlı 1 saat 5 kilo hareketliğine Kurama Komandası'na Yaşır Kız çabasını kırıyor gelip yandan bölümün yerini kırıp oturgan Allah'la oldu Kupaya açıldı. Tuğsanlı. Recep Sarıgül'ün Zulfan'ın Kurama Komandası'nın TV'de oyundan altında oyun günüde Kalıcı oyun olamı, top olamı. Kurama Komandası'nın içinde gelen 15 metre bırak. Daha aşağı altında 7. sayı var burada. Yetki olası teliye katan olmuş komple. Yetkili çünkü yerinde yetkili 10 linkte katına şerbette gelen zamanla gelir. Yetkili bundan yerleri koydular. Yetkili olası Kuşunday bağ olmam demek göklerinin özücü önümüzü. Gözünün oğlunda denen değerli. Mınavı senin soğuklarının bu hakkında zaten bağlı yavru yaptırsak kuyruğu koymaktadır. Nişanlarında yüzünü görebilirler. Ne camı? Yaşlarına yüzünü. Yüce üstü ata. Atanın üstü oğlu. Yenenin aklının aklay durman. Mırzalar bir zamanında satanlar. Baysal doğru. Yedi minuta kaldı Tayyip'in ayaktasına.
Uakit kaysi komanda menен çogуу tamamlаш болуп атат. Кимде каршы ойын болду? Сабларчы, саблар. Жанагы жашандар. Ол демалдырга салды го. Чүй экен. Сусамдар кочко. Сусамдар кызылдар, сусамдар да. Кызыл го. Suzamur komandası bastığa çıkarttı. Тиги боз үйдөсүң сен. Шартка барып эттерди караштык. Мал сөйдө. Alga çıkarttı. Takibası bir gol görüyor. Saldı. Hakkı'yla çıkarıyor. Koçkor слабый да конечно. Koçkor Narın Teknik Kovukları Kurama komandasının sağlamlarında sürmet top. Açık olan жагы. Vara geldi. Boş bileklerini sarıp geçti. Bir komanda hemen teknik kovukları ve 12 komanda kovukları 5 pas kurumuna bölündü. Bu da büyük ha. Birinci oyuncu Kayrakan almasından Mutlu'dan Mustafa'sı Kayrakan'ın kulübü Yemek oyun kayıcılar yapısından Hakkı Kayrakan'la tanınıyor oğlum. Ekinden alınca Hocam bile bilgiler Kayrakan oyunumuzdan başlayalım. Yapacağımız teke en azından olsun demek. Kayrakan o teke büyük balıkta gittiğimiz keyifli bırak Havlısıyla ama Kayrakan başladık. Yapacağımız tekenin sonlarını o bilekleri geri yok. 35'ten askan yok. Oyun dalası son, basmak yok. Yarışlar olanların yerinde ilerine namuslu olan da takla. Ortadan çıktı ve gördü. İlk çıkan ilk sanıyorum. Orhan. Kırpırcıları ve ortalasında Allah anadolu'da olduklarında Tuzanı Sulaman Kırmandası geçti. Yerine götürüp sağlamda çıktı. Sağlamdasın sayıdan bir aydan yoktu.
Oturalım. Evet. Hocam baştan mı gerekiyor? Direkt karşı olmak yerine Sultanlar komandasının yigitleri çavulda. Sultanın yigitleri organlarına kızılda. Sultanın yigitleri organlarına sakta kaldı. Üçü 4-1 oyuncusu. Ormanlığa sıralamaya uçtu. Bunu yenecek öyle. Büyük bir zamanın son durumları Uluslararası Soluklar Türkiye Soluklar'da tutar. Yok. Vay güzel çıkamak bilmiyor musun? Evet. Ulan. Oh. Sesler. Şimdi onu bir tarifine girdi. Evet. Videoda ne yapıyorsunuz? Yetkin yılda kaldı sayın olarak basına.
Boşalt sağ General Sultanur Murat Kamal'ın paylaşan bir etti. 20 sekunda kaldı tarihinin ayaklarına. 10 sekunda bara geldi. Ubay güç dünya becerinde hızlanmış.